por ke pemerintah ngai maka Kongres Parti baru PI kan ngai piadon piawan pisgoki pidaksani ke Kongres Parti bat ngaro ngadon dikatakan nongrim ke baskiam bangantre ban ke PKM yang ya ke Kongres sasisin haganai kan rosor kam konsumsi begitu buon gibong hagi meeting bafero per buon gibong bang Kongres Parti kamdon porshu rito tip basis pak tam KMP apa parlemen kia saj nam ta chungi kia ta nam ta gari begecaj menro chungi don gibong bang Kongres Parti kampalean sapus niam galadon apa kecela ka chungi agari India ka chungi atau ki kliat no ek menor ka chungi bagain ke parti Kongres kalale kalau pelaj luar di India haga tu kepor kecinggi cendat coba sorkar pareng haga cingtuk haga cing bon ketin keteli haga cing per ketin keteli haga niam kurkom kilaula ban berlong kanai constitution di India ban penitelai biang ban kentau ya kayo okot negeri India kecungi kalau ai ke state meklaya kalau ai ke ni kredit ke banro mano ai ban happy pai ke menor ni hapan pendek ke pemerintah kain ke bagi ai mentah pai bak nong syung kain bagi ai mentah kecing ai mentah golong kecing syak tiak kecing syak kum kecungi haga wat haga cing mane lai lot kecungi wat negeri tiga tustur kecungi ring hap perkat ke pemerintah bani hap pen ke pemerintah bani hap perkat roi kalawi ke chungi ki kon ki thai nam ta chungi ki kon samla kilong kemi kilong pa ki para samla me ke por basgan kalawi kadi ha Kongres Parti diniam basgan kalawi ke chungi diniam Kongres Parti buon gipong ki phin chai penro ringau ngip sia ha gani ke kentai ke pemerintah borok maying nei gidon gi chai penro ka Kongres Parti ka ai gani kredit benro kaya danam ta kujui namar ke e ke chat benro ko chungi ni e ke chat benro ko chungi resolusi kolong kita ke bawa e chimro kila yalam klaro in kon samla ko chungi kan kita ham ko abentu ria kiran ni ke shisha buon gibong kubong samla mania lipam plang si kepiat ki bro ondala poi ondala dia bang plang wan saying lacong wan siam lacong kata lagi kecing kai asap kecing penrung kecing mut kecing perkat ke pacopo haga cingmut cing perkat ji kon samla apa yang ke emlang kesalang cungi token mau haga emlang kesalang cungi ni don't come ya kata ke clean minded kecing mut cing perkat ke bakut la lagi pon ya kata kecing mut kecing perkat bakut kerhi bekecai penrung nadu na ying la siam hai ngila kento ke emlang kesalang cungi kenal we don't come ya ka cingmut cing perkat ke bakut ngilong kita kicai benro ke betep ya ka akor ke burom ka cing etip liam ngidon ngilong kita ke rungit kirsan begidon kata ka cingting burom ya uble tegim ko benle ersap ke Kongres Parti kami kai benle ersap sipon kita ke parti ke bekrian clean politics rei don kami clean politics pada juga por ngani fuib sia ke por ke pemerintah ndro bening laga bentur konsumsi ke cungi sipon ke penyau ke nega we ke pindi mensap ha oh hari ni kendro peni beladiap ngalitur ngalikendu ya ki school managing committee ya ki dorbar ki executive committee dorbar sinong kita ki schemes kita ki scheme ki buan na kinong mikmat ki chungi chaba ke ibu mentah ke scheme mana kena yang ki scheme yo istai kata ke scheme apa skor ke chungi region bagi mio pat bantre ngimio ban pait na school managing committee la patre na uwira panapar ken mau pai pa ada pilap kum gata kecing sensyar kata gadi ke dirty governance no kecing sensyar ke pecobo lada wan ke scheme shupo mentah lada ngalong no mikman OMDC lada wan ke scheme habi dia ke dorbar hall ai be executive committee cuma dorbar sinong katip lada wan haga chong school ai be school managing committee katip kan pentre ke tu scheme rei mentah padong ladawan makana school habai commission kata-kata persen ni teng tiang ong pimla ada pentre ke ni scheme hatre do bojui kum kata sungo pa kata gadi ke dirty governance dan ke jingsen syar ke baca klian apa ceklian dong por ke pemerintah kita gidi kimat
kita gede gimat kicura kanong rem kecungi ke Congress Party kanong rem kecunga namta kene ke MDC election ke pamenta tepat hakane ke por ke pamenta pilih abang icit ikinong mat ngom cit dekabas cingsung tu cimut ngayang hanai kum samlarang ba ngamdon kita kespa kipo bentit ibisia kamdi hok kiro benlek kumta ringawan hanai kum samlarang ba banunra ke cing syakri ke papaka namtagan rosor kam konstituensi tekumta ngamdon kispa kipo sipun ke cinga penbit kenwan hakane kentai ke pamenta hakane ke klip mat ke pamenta leng bagi pisah, leng bagi tegah, leng bagi cing penbit, ang ketien ketelit, ringong yang scam kino kerjaan juga Congress Party. Bat nginang wer sisu pat, nginang wer sisu ikilok kicor, kipara marjan, kipara semla, bagi newan ngini trelang, kacingkang juga Congress Party, kaple pesiaporo. Rekin mau, baga Congress Party, kami kai, kamong. Bagi kita kibom tre ban kersyani kidi kibai kong silman kibai isi ikcat benro rengi leji kibai ba daga pensu tu daga cingin ni pensu daga nongrem jongka enyuk parti kongres kayeng rekemau kanero kawe ngakwa berkentu gi prasamla bangimlong kita gi bosongshit rek tolong gi samla gi besyet yam watlong gi bosongshit rek tolong gi besyet yam ban mi lang syakman kecingdon bentalang ujung sia kisamla kilong kemi kilong pa kada kican mi ke bamenta kalong si benta banunra e kecingkela si benta banunra e kata imlang kasalang ka bapa kecingnya telai hak imlang kasalang bar kenong rem ujung ka khado kalong ai bagani ka politics kamde banunra ka pat ka pra haji ngasiam hasilong atau bar hak imlang kasalang kecungi ngidon kam ye kecingnya telai ai buka politics kan rak kecing telai kau rak kecing kawan rak kecing terelang tempat akan digepor ke pemerintah ngasno bergepat hakmat jumpesia akan digecanmit ke pemerintah yaitu kibompat scam kibompat wan syaka Congress Party ngakwer ngagerpat epsia alih gini terelang akan digentai ke pemerintah ailang kecing kersian ngapan daga bang songret akmat jum sia kamtam ya kinong syuk snong jogo snong malundri ailang kita kecing kersian nam ta gane gente bamta gini ailang kita gemun kita geding jum bisia bagi la bantre sekaman hagane gente ke bamta ngamlong tang tanggung tau no ilam re hagane genta gini ya lang hagane gente ke bamta gini trelang gini ya lang ban kentau ya kena kan rosor kam konsi ban penskiam ya keriti ke dustur kecungi tegum ta ka khot gawe rep sia baro agar ke por ke bamta alang kata kecing kersian juga sia ngapa nak kecing kersian sia ko ki sabla ko ki long kemi ki long pa ai men sim bolang kecing duai bangaro nganyo kamiat ka bakot bakia bangna la bantres to bangan ia kecing mut kecing berkat kecunga hagine ki kendit ngai ki ban sawan bagi siyo haka arpui terik ngagentu ngawe rep sia baro beni pumi renti bapeni mi renti bahkan long sisya kata kecing sensyar pajba kaba internet kaba isyongkun da kecing pumi pajba kecung pisia bat ngaker paro bapenya jon hakadur congga tagin ke kemau bagi nation ya kasyap hakadur cengkti parlok nung kersian pe ia cunga kuplai sipun ya kacingwan kacung pisia kacing kersian jum sia kuplai sipun samla pe kuplai sipun kacing kersian jum sia kat nei pmi nak beri ka tau ba ka tausan kelepon kento banyeti lang nam tak imlang kasalang kuplai sipun kilong kemi kamtam kelapun sya dai tha akan ke mit ke bamta kamtam kilong pa ke kersian ke ai mesim juga nandu ke gelenteli ke cunga por lang tore konstitusi kuplai sipun kacing kersian sia ngini scam rek hadu kar pui terik bani yo bani tiap ikut ban arp sau terik ngini sya lampat keluar dia akan ke por ke bamta nama ke por kam sya syu yi akan ke por ke bamta syam ngin penkon ikan ke cingkrian ke cuma nganong go be gentin ke pasotan nat ba nginong kekti ke betrai nganong kekti ke betrai siapa ba ong kekti ke betrai Kunta banti kon
samla ke jongi bante nam tak imla kami clean governance ya kata cing sensyar kapukut hagane kesanyi masma hake imlang kesalang ke jongi batukan mau Bangami hikmat kumusamla ramba banunra ikat kecingkala ban penia paksa ikat tiga postur kasensyar kedar kejungi kapolong suan mansua ula ai baragane kapur ngakwa roban pensyai ya kanongrim juga kongres parti kejeng kanongrim juga kongres parti piye gane kuat kapasau kapor Rahul Gandhi por bosmai Purulong MP, Purulong MP apa Liban Smai apa Parliament will save the Constitution of India. Om penia pensa yang negeri sensyar juga di India. Ngidon kam ban penia pensa namar mentangi ai bahaga cing sensyar juga NDA government sibun kala sedang menuslia yang negeri kotsau ke negeri sensyar juga di India. Badan bataya bisia ke engen rem juga parti kongres kadon. Ladagi pet ya ke preamble ke ketilam kemat akan dengan constitution juga di India kan nongrim cuma kongres parti ro kolom trik kumta kan nongrim juga kongres parti apa bagi pet kan dengan ketilam kemat the constitution of India ke ketilam kemat yang ke preamble ladagi pula yang tahu ke panengkong tu kami yang ke justice kemud ke hok ya paiba hak imlang kesalang kahok haga yo kakot kahok haga sanyi masima tekum tangi don kam ban yo la kahok kecungi ke kongres parti kedon dia kata kanongrim ki aila ak kam sanyi masima ki aila lang ikon samla ban mi shikman ki kunto lang ikon samla nata habangi pai haga diga yo kakot ke kongres parti kam nyong shiling kmat yo no haga imlang kesalang kecungi Kim kan kita gino kicaj bro ngilong lang kumcu hake imlang kesalang kecungi mat kebaar gede ketin liberty kecingir kamon kebalai lut kamon lai lut kecungi hake cingmut kecing berkat hake pergi ai ketin kecing krian kecungi lagne kecing nget kecungi ke kongres parti ke ai kita kamon lai lut hake cungi hake imlang kesalang cungi ka kamnyo siling kemat you know kam kai kita kamu lai luit ban syakri ban mana lai luit hagan ke cela hagan ke di India ke cungi nanti equality ke cingren kat dor om ban yo siling kemat you know riban don kata ke cingren kat dor mingguan hang nei ro yetrelang om don kita bakrau om don ke berit yetrelang yawan lang ban yetrelang kunai nadu kisam lang pasdang yovut hadu kita men kikro yetrelang Nia cimut lang, nia mir cimut lang. Kata gadi ke cingir kador ke bako kongres parti ke don ni ke nongrem. Dah kapa kado fraternity. Kata ke cinglong kawi. Kum tak hang nei ngilong kawi. Ngem don kata cingir per. Ngem di ben so per kino cai benro. Ring di ben so sarong ni kain beladon. Ngi purom me chong kiwai. Ring di so sarong ni la chong ka pagidon. Snow sarong geri tidustur, snow sarong ketingli, ngipurom lang ikiway pa. Kata gadi nongrim juga kongres parti. Kapangakwa ban pensyai hakamat cumpisia. Sipun kimat kibagila sam lengba. Itu ke apil gila tho angikot leng kedok. Ban agani kepur ke pamta ngakwa ban bandro agani kepur ke pamta habidi kami mariang kecungi. Namar kanai ke isu ba. Hagani ke cungi minta. Kami orang ketin pereng climate change kecingkela juga sun peniak kumta kamat kebah kamat kecungiro kolong ban peniak pensa yagi kerau ki betap ban peniak pensa iki wadud kenang ba kalawi kecungi kenang ba gari cungi kan niak kan sa begin yo ro kamiat kapukot kapukia dah cukup poro ban kentong susu ya kan geriti ke dustur kecungi Sipun lah saya akan ikut teknologi cungi mentah. Bukan kita semula kecungi, ni kelihat no ia kata keriti kustur kecungi ke pampaka. Kapa kari kita dream kapet kecungi, keriti kustur cungi kalau pegerpang nak pegerpang tam. Kap pingkan mau yang apur berkenang pule hantai poskul bak Punjab.
ngait ikariti kedustur ngacura bor-bor ikanika can pongsyak kesai kumpul syak ini yang nahi katu ketika tak cuma Kongres Parti ban peniak paksa ikariti kedustur ai kuplay lagi sing syagi youth congress komiti kepada nampak malam lagi belai gitu kecing syat ke baik tenang di ketu kedak ke Kongres Parti kedon ban peniak paksa ikariti kedustur takum tagi don kam ban peniak paksa ikariti kedustur lain bagai teknologi pun ngikliat no wadi ketintelit ya gariti kedustur cuy ngom ba ngide ban penklan cisu ban persya cisu syaki samla syaki nong syung kain bagai kriti kedustur cuy kedon hoi don kam ban tip ya kena kecuk cuy imta ringim di ban kliat no pat ya kain bagi long syua man syua kela ai ban hacu kepor kamat kebah kamat kelong ban peniak paksa ya kain bagi long syua man syua kela ai nadu sensyar senong sensyar tau nadu kaneka kenkur kenca cuy ngimde ban kendo thala ya kaneka kenkur kenca cuy kabaki long syua man syua kila ai renga ongir sia kaneka por ke pamenta don pat kiwi political party ngam kwa ban kento ngam kwa ban ben renga kwa ban pensyai kemat cumpisia don pat kibom ngim kwa ya ke 6 schedule dan ngi kwa ya kata 371 lada kikwa ek 371 naik pun ke MDC election lada kikwa ya ke 6 schedule naik pun ke MDC election kikwa ya ke 371 buron rola syalam mekalai bagi orang bakumno hamizu ram ke 371 G bat ke 6 schedule kiyo rega ong ebisia ya ke 371 G layo tang kecai benro miso katba yang 6 schedule 4 layo tang kita kilai terlai ki tribe ki badon pok mizo kilai ki cakma bat marah tangilai ki cakma bat marah ngimdi bersu bakla ngom ki sama ini bentep baka kernet ka benro kum ki long kemi ki long pa di bentep baka nei gede go wi ka stiba ka bania dai keri ki cak benro ku jungi kum ka Kongres Parti ni ban khmat chung pisia ban penjanai ban penskiam shishu ya gane ka kernet ka benro bana ai bor shishu bana penkran shishu ya gane ka kernet ka benro bana gane ka por gane ka chanmi ka bamtang tentu ka samla ka jungi bagin mi sama syakman ini trelang lengba kini kicingi kai ki per ki skills development lo per ngin mi syakman bagin yang ngala chong hikmat ban penting kena ba hapo district council ngile ekat kum kenikaan di kendon bat kedon pat ka benta kat kum kenikaan ki bolada keno ka kam ka bau khasai ke chungi kisamla khasai ji kempala bale ngepat ai ki trading license ni hap kodro kita ki investment kenang baga cigi mentoy kalau namta ga cai benro namta ki kon samla ka chungi tega kwa on pensyai ke benta kolong ba subo menta kawan ki companies but invest ke cela ka chungi hamta ke district council ka ai ya ke NOC ka ai ya ke trading license ka ai ya ke permission but shwa begin ai ke permission si kita companies ngin penting kena ada ai ke bakwan kat no kin bha kam bha jam nam ta ki kon ka sai try jaga try muluk ke jongi lada ka desi spa kat no percent kin ai namarin habang rung hakikat to kan ki companies ngai ba kita ki kam icham kam tam kini ki rang ki bakam hulur labat ta ki bi pat ki chat benro ki bomdi ki kasai jongi seusi galong bangai pat ki kon samla jongi kam tam nagani kan ro so kam konsusi kimdi syu ki badang bi dan tiang sipun ki belanang blastan kila pendiam ik MBA kila pendiam ik MCA kila pendiam ik MSW MA MCom kumta ter moso bonong ba ngidi ba kam hajam om tang kini ki low level manager wada ke deputy hagam general manager ngidi bondon ki kon samla ke chungi kata hawno gile kata kede district council ban penklannya ka ai bangsa kowe kemat ke bah kemat do cipun ki an ki lepas mengenai ke administration of ilaka amendment act ke babun ba ki an ke tunai telai kalau bu pekaset juga mikhalaya reng semua bodong nei bagi don kamro ban kentoi tin ke telit ke chungi ban kentau ya ke titi ke dustur ke chungi kam tam ngar ang syah tin ke telit
Bagi sorong ya ka ketin la chong. Ka ban ka ching ong bong. Haba im ka ketin ka tli im ka chat benro. Tapos district council ngiatai an. Ngiatai ka an ka cumi ha ketin kasai. Kat ba ka an pun ka baladiap. Ban pas. Ka to ketin pareng. Bola segi pai ba nong nong cumi hinai. Ngim so to itu ka an. Bola segi sa ho umdum. Kemun aya ka ka ilaka aman bag ak. Kekelan ak kemud iya, kelan ak kemud iya. Namar hasnong atau kirang bak snong cumi senai. Bola se kipong tip kita ketin English. Ringas ngoba ngiti ban translate ya ka ketin kesai. Kenang ngano ka an bawan po district council. Kanlong ka besyai ka besyet hakmat ki pajba bekin sutu pajba ya ka an bayo. Kata adi ba hakmat bangin wanra bikin translate ketin kesai ke cumi. Kenang bagi pajba nong nong kin sutu ya kata.